Yesu Kristo by'ukuri arimo aratwara abantu, arimo arabatwara. Mwebwe muvuga ngo mbenga azaza ryari, arimo arabatwara abantu binyuze mu rupfu. Abantu abakiranutsi barimo baragenda, Yesu Kristo arimo arabajana binyuze mu rupfu. Namwe ngo mbese ngo Yesu azaza ryari, ngo Yesu azaza ryari, kubera utarashikirwa. Niyo mpamvu gumuvuga ngo Yesu azaza ryari. Wari ukwiye gutegura ubugingo bwawe hakiri kare, ukabutegura. Yesu Kristo ashobora kuza umwanya wari wo wose, cyangwa se wewe ukagenda unyuze mu rupfu. Yesu nashimwe. Mwarangaye mbese ubu mbese ukuza k'umwami Yesu mwakurambiwe, nta nubwo munashaka no kwitegura. Umukristo hari hose akwiye kwama yiteguye. Waba uri ku kazi, waba uri mu muhanda, waba uri hehe, ukwiye kwama witeguye. Ukwiye kwama witeguye. Yesu nashimwe. Mukristo uri muranyumviriza, ukwiye kwama witeguye. Reka kuvuga ngo Yesu Kristo azaza ryari, nubu urashobora kugenda. Haleluya. Nubu urashobora kugenda, kandi umunyabyaha iyo agiye agenda aho abanyabyaha bashigwa. Abanzi Imana rwose hari aho babashira kandi hatameze neza. Ariko ubone Yesu Kristo umwami n'umukiza, uwo nguwo Yesu Kristo amumbese aho yamuteguriye ntihamujana. Abo ngabo banduye barababazwa by'ukuri bene data. Nimukanguke mumenye ko abantu bari kubarakora ibyaha, kuba babazwa iyo bapfuye barababazwa. Hanyuma mukanguke mureke ibyo bizira byanyu bibi, maze musange Imana yo mwijuru, mwihane amaraso Yesu Kristo abahanagura ibyo byaha byanyu by'ukuri. Abantu bazababazwa, abantu batazaba bemeye Kristo bazababazwa. Nk'ubu wopfire mu byaha, woshigwaho abakoze bibi babashira, kandi harababaje. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mwijuru ikintu igushakaho mwene data, nukuba umukristo nyakuri, ukareka kwifatanya n'abiki gihe. Ndabashuhuje mwese abakunzi ba Kristo Yesu. Ndashuhuje abantu bose ba mu bihugu bitandukanye. Ndashuhuje aba mu Burundi, mu Rwanda, muri Mozambique, muri Malawi, ababa mu bihugu by'Abarabu. Ndabashuhuje ababa muri Australia, aba muri Canada, ababa muri America. Ndashuhuje aba mu bihugu bitandukanye. Nibyo ntavuze, nibyo ntazi rwose. Aho muri amahoro y'Imana bane namwe bene data. Uyu munsi ndabazana ijambo ry'Imana. Uyu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndakwinginze mwene data aho uri, ufungure umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana yo mu ijuru ishaka kuganira nawe. Ndababwiza ukuri, Imana yo mu ijuru ntago izahagarika kuburira abantu, ntago izahagarika kuburira abantu inyuze mu bantu bayo, inyuze mu bakozi bayo. Hariho abakozi by'ukuri bayo, barahari abakozi bayo. Abo ngabo nibo Imana inyuzamwo ubutumwa bwiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi twasoma mu gitabo ca Yona, igice ca mbere ku murongo wa mbere tugeze kwa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umuntu wese nukuri ahari atuze. Umuntu wese atuze ahari, kubera ko nigihe c'isarura. Nigihe c'isarura. Urashobora kwiyumvira ati mbese nigihe c'isarura gute? Reka ndakubwire, tugeze mu gihe ca nyuma. Tugeze mu gihe ca nyuma. Dusenga Imana.
Uwera Mana nyene icyubahiro, ndakwinginze uwera, uze hano hantu, ubwiza bwawe bube hano hantu. Dore n'umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze umwuka wera amanuke ari we, haleluya, abwira abantu bawe. Data wa twese, bino jambo rigira ikimazi mu mitima y'abantu. Ndakwinginze Yesu Kristo, umanuke uzunguruke hano hantu. Ndatwitse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Yesu Kristo, itara ryawe ryakire hano hantu. Mwami, ndakweretse aba bene data bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze Yesu Kristo, haleluya, ubagire neza Yesu we, ubafungurire imitima yabo, ubafungurire amatwi yabo, kugira ngo amagambo yawe yinjire muri bo kandi abafashe. Urakoze Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, amen. Yesu nashimwe cyane. Tudatinze ka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, va hasi uje i Ninewe, ca gisagara kinini, ukiburire, kuko ibyaha by'abaho byarundanye bigashika imbere yanje. Amen. Reka dusome Yona igice 2 ku murongo wa 4 tugeze kwa 5. Havuga ngo, Yona atangura kuja mu gisagara, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Arasemerera ati, hasigaye iminsi 40 Ninewe hagakomvomvugwa. Amena. Yesu natugire neza. Uyu n'umugabo yitwa Yona. Yona yaratumwe n'Imana ngo agende aburire abantu b'i Ninewe. Ibyaha byabo byari byirundanirije imbere y'Imana. Ibyaha bari ko barakora byarindundanije imbere y'Imana. Imana mbere yuko ibahonya yaciye ituma umusabyi wayo Yona ngo agende mu ico gisagara, agende kubaburira kugira ngo Imana ntibahonye. Yesu nashimwe, haleluya. Imana iratuma Yona ngo agende kubaburira. Yamara Yona yarababwiye ngo hasigaye iminsi 40 i Ninewe hagakomvomvugwa. Bene data, nshuti z'umusaraba, iyi ni mburi ije ku muntu wari we wese. Iyi ni mburi ije kuri wewe. Ibyaha byawe uri murakora byageze ku Mana. Ubusambanyi uri murakora bwageze ku Mana. Icyo ari cyo cyose uri murakora cyageze ku Mana. Yamara abantu b'i Ninewe barumvirije iyo mburi. Haleluya. Baca bahitamwo guhindukira, baca bahitamwo gusaba Imana imbabazi kugira ngo ntibahonywe, kugira ngo ntibarimbugwe. Yamara iyo umuntu afashe umwanzuro akava mu nzira ye mbi, niba Imana yari ifite umugambi wo kumuhonya, Imana ica iwuhindura. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, iyo umuntu ari mu nzira zembi, Imana ikaba ifite umugambi wo kumukura ku isi, ariko uwo muntu agahinduka akava mu nzira ziwe mbi, Imana yo mu ijuru ntago imurandura, iramubabarira ikamwiyegereza. Haleluya. Iramubabarira, ntago imuta kandi yamaze kuva mu nzira zembi. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, fata umwanzuro. Nufata umwanzuro nk'uko ab'i Ninewe babikoze. Yamara Imana yari igiye kubica, Imana yari igiye kubahonya, ariko mu gihe bafashe umwanzuro
bakava mu nzira zabo mbi bakambara amagunira, n'ibyo batunze byose bikambara amagunira, bigasaba Imana imbabazi, bagasaba Imana imbabazi. Imana yo mu ijuru umugambi yari ifite yo kurimbura abo bantu, Imana aciwukuraho, yarawukuyeho, kubera ko ab'Ininewe basabye imbabazi. Buri muntu yarirebye, buri muntu yarikontroye. Haleluya! Yibutse ibyo yakoze bibi, maze arihana asaba Imana imbabazi. Yesu nashimwe. Barihanye, baraboroga, barasenga, barihana, basaba Imana imbabazi, barahamagara Imana. Imana imaze kubabona, Imana imaze kumva amarira yabo, Imana imaze kumva ko bari kubarasaba imbabazi, Imana irabababarira. Haleluya! Imana irabababarira. Mbese icyo yari yagambiriye ngo abahonye, Imana igikuraho, maze ab'Ininewe bararokoka. Barokogwa nuko bavuye mu nzira zabo mbi, yamara iyo batava mu nzira zabo mbi, Imana by'ukuri yari kubakuraho. Yesu nashimwe. Imana yari kubakuraho, ntabwo ari kubagumiza mu ico gihugu, kubera ko bari mu byaha. Imana ntabwo ari kubihanganira, Imana yari kubarimbura. Ariko mu gihe bavuye mu nzira zabo mbi, Imana yarababariye. None mwene data, wewe urushije iki bariya b'Ininewe? N'umwami wabo yarambaye amagunira, ari umwami atwara igihugu, ari umwami arambara amagunira, ategeka n'abayoboye bose n'ibintu zenye byose batunze. Barambara amagunira, n'umwami yambara amagunira, asaba Imana imbabazi. Mwene data, none wewe wiyita iki? Wewe wiyita iki? Wewe ubwo mukora ibyaha ubabaza Imana? Wewe wiyita iki? Wewe ubwo muririmba uri umunuka imbere y'Imana? Wewe wiyita iki? Uvuga ubutumwa uri umunuka imbere y'Imana? Wewe wiyita iki? Niba umwami w'Ininewe yarambaye amagunira, agasaba Imana imbabazi kubw'ibyaha yakoze, agasaba Imana imbabazi, Imana ikamubabarira, none wewe wiyita iki imbere y'Imana? Wewe wiyita iki? Haleluya! Abantu mwatwawe n'ibyaha, Imana ntabwo yaturimbura, Imana mbese yakwicuza, mbese Imana ibyo yabikora, ko abantu ariyo yabaremye. None ab'Ininewe si Imana yabaremye? Ab'Ininewe si Imana yabaremye ko yari igiye kubarimbura kubera ibyaha byabo? Reka ndakubaze, ab'Ininewe si Imana yabaremye? Yesu nashimwe cyane. Mwene data, Imana iri seriye, Imana ntifina. Niba Imana yari ibafitiye inkoni yo kubakubita, ugira ngo iyawe hari aho yagiye? Ugira ngo iyawe ntihari? Iyawe irahari, Imana yakubikiye. Yesu nashimwe cyane. Dusome Itangiriro, dusome Itangiriro igice 6 ku murongo wa 13. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya! Iri ni ijambo Imana yabwiye Nowa, ngo Imana yamaramaje, kandi koko yarabikoze. Imana yararanduye abo bantu, Imana yarabaranduye. Uwarokotse ni Nowa n'umuryango we. Nowa yari umukiranutsi, yubaha Imana. Haleluya! Uwo ngo niwe yarokotse. Abandi bose Imana yarabaranduye, umwuzure warabishe. Yamareka ndababwire,
Nowa ariko arabaza ubwato, arimo arabaza inkuge, yabaza asemerera, yarasemerera, agasemerera, akabwira abantu ko bihana, baranga kumva. Ariko barabibonye, bamaze kubona ko umwuzure uje giturumbuka batari babizi, baci bamenya ko ibyo Nowa yababwiye ko ari ukuri. Bene data, ese nawe urindiriye ukuza k'umwami Yesu? Mbese urindiriye umunsi mubi kukugeraho? Haleluya. Wewe ni wiyumvire, ndakubwiza ukuri, umwami Yesu azagaruka kuko yarabisezeranye. Haleluya. Yavuze ko azagaruka. Rero abantu bari kubariyumvira ngo umwami Yesu ntazagaruka, barimwo barayoba. Umwami Yesu yarajyatuje akanwa ke kazagaruka kujana biwe. Azagaruka kujana bamwemeye. Abo ngabo bamwemeye nibo Yesu Kristo azaza gutora. Ariko abantu bamwanze bazamaramara, bazarira baboroge kuko nta numwe azabereka amenyo ngo abereka imbabazi. Bizaba bibabaje kuzaba wewe uryamye ugasanga mugenzi wawe yazamutse wasigaye. Uguma wumva ubutumwa bwiza kukwiye kwihana ariko ntubikore. Yamara n'amarira muroga muri abakristo, muriba muri abakristo, mufite amacakubiri muri abakristo, muvuga bagenzi banyu muri abakristo. Bene data, muzageza ryari? Muzageza ryari by'ukuri? Haleluya. Ngo uko byari biri mu gihe cya Nowa, uko byari biri mu gihe cy'Isodomu na Gomora, niko bizaba no mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu. Niko bizaba no mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu. Reka ndakubwire, mu gihe cya Nowa byari giturumbuka, no muri Sodomu na Gomora byabaye giturumbuka. Niko bizaba. Yesu Kristo azaza nk'umujura. Bamwe muvuga ngo mbese ngazaza ryari? Ngo kuvigiye bakamuvugiye kugeza n'ubu, ngo mbese ngazaza ryari? Reka ndakubwire mwene data we, nureke kwiyorohereza. Nureke kwiyorohereza. Mbe abagenzi bawe ntabamaze gupfa? Niba Yesu Kristo atinze gatoya ugira ngo urupfu ratinze? Ntabo Yesu Kristo ari mwarajana anyuze mu rupfu. None bakiranutse bari mu barapfa, bari mu baraja he ninde ababatwaye? Niba Yesu Kristo ari mwaraza akabajana binyuze mu rupfu, ugira ngo si wawe baje kubatwara? Ngo nimwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buregereje. Yesu nashimwe cyane. Mureke kudamara muvuga ngo Yesu Kristo ngazaza ryari kuvugiye bakamuvugiye kataraza. Niba tinze gatoya urupfu ruraje kugutwara. Buri muntu afite iherezo rye. Iherezo ry'umuntu ku giti cye rirahari. Hazabaho n'iherezo ry'abantu bose. Bene data, urashobora kuba utarashikirwa, ariko uri n'amahirwe kugira ngo wihane. Yesu Kristo by'ukuri arimo aratwara abantu, arimo arabatwara. Mwebwe muvuga ngo mbe ngazaza ryari? Arimo arabatwara abantu binyuze mu rupfu. Abantu abakiranutsi barimo baragenda, Yesu Kristo arimo arabajana binyuze mu rupfu. Namwe ngo mbese ngo Yesu azaza ryari? Ngo Yesu azaza ryari? Kubera utarashikirwa niyo mpamvu gumuvuga ngo Yesu azaza ryari. Wari ukwiye gutegura ubugingo bwawe hakiri kare, ukabutegura. Yesu Kristo ashobora kuza umwanya wari wo wose, cyangwa se wewe ukagenda unyuze mu rupfu. Yesu nashimwe.
mwarangaye mbese ubu mbese ukuza k'umwami Yesu mwakurambiwe nta nubwo munashaka no kwitegura. Umukristo hari hose akwiye kwama yiteguye, waba uri ku kazi, waba uri mu muhanda, waba uri hehe, ukwiye kwama witeguye. Yesu nashimwe. Mukristo uri muranyumviriza, ukwiye kwama witeguye. Reka kuvuga ngo Yesu kizaza ryari, n'ubu urashobora kugenda. Haleluya. N'ubu urashobora kugenda, kandi umunyabyaha iyo agiye agenda aho abanyabyaha bashigwa. Abanzi Imana rwose hari aho babashira kandi hatameze neza, ariko uwemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza uwo nguwo, Yesu Kristo mbese aho yamuteguriye ntihamujana. Abo ngabo banduye barababazwa by'ukuri bene data. Nimukanguke mumenye ko abantu bari barakora ibyaha kuba babazwa iyo wapfuye, barababazwa. Hanyuma mukanguke mureke ibyo bizira byanyu bibi, maze musange Imana yo mwijuru, mwihane amaraso Yesu Kristo abahanagura ibyo byaha byanyu by'ukuri. Mureke kuzimira muri mu rushengero, mureke kuzimira muri abakozi b'Imana, mureke kuzimira muri abaririmbyi, mureke kuzimira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abagore Imana yabahaye, yabaremanye inyama zikwiye guhishwa. Inyama, umviriza, Imana yo mwijuru yaremanye abagore inyama zikwiye guhishwa, ariko abo bagore ntabwo bari kubaremera kuzihisha, ahubwo barimo barazigaragaza kugira ngo abafite amerwe bagira iki, bazipfuze, abandi bazikoreho, abandi bazirye. Umugore ahari hose amenye ko uko yaremwe kurakurura umugabo, igitsina gabo, uko yaremwe amenye ko akurura igitsina gabo. Hariho ibihimba abagore berekana kabisa, umugabo akumva amerewe nabi, mu ntege, amaguru, mu kwaha, mbese amatako, ibyo bihimba ibyo, amabere, kwerekana imizi y'amabere, aho ngaho y'abagabo bahabonye kenaha barashuha, kandi buri muronona abagabo. Yesu nashimwe cyane. Umugore afite ubwenge akwiye kumenya ko umubiri we awambitse ubusa, ko azaba arimo arasambana n'abantu hehe mu mihanda. N'umukobwa nuko afite ubwenge, inyama ntabwo zikwiye kuja ahagaragara, niyo zidumwe ko nisazi byonyene bigaragara nabi. Yesu nashimwe cyane. Kandi ubu ufite ibyiza arabihisha. Yesu nashimwe. Iyo Imana yo mwijuru irimo irareba abakobwa n'abagore b'iki gihe, by'ukuri irababara. Mukava ngo mukagenda mu rushengero mwerekana ibintu byanyu, kandi mukagenda mukanaririmba, mukagenda mukavuga ubutumwa. Uyu munsi niho nabonye mu nzozi zanjye, nabonye umuntu w'umugore, kandi uwo muntu w'umugore nabona ari n'umukozi w'Imana. Yari yambaye akantu gato, akajipo gato, nkaza mbona aza kurura, amanura, umva, ayimanura ntibikunde, yashaka ngigere hepfo bidakunda, arakantu gato yambaye aguma amanura kugira ngo ari mwarakura yamana ibikunda ngo igere hepfo. None nk'iyo myenda muyambara kugira ngo bigende gute? Uwo muntu namubonye mu nzozi kabisa, biratangaje. Umuntu w'umukozi w'Imana akambara uko, hanyuma akaza atangira kumanura ngo arebe ko yamanuka uwo mwenda ngo kugira hepfo n'ibikunda. Nimwambara imyambaro ibereye kwa Kristo, imyambaro ibereye kwa Kristo. Mureke ibyaha
ibyo byaha muriko murakora mu bireke. Urashobora kuba utiba, urashobora kuba utaroga, mbese by'ukuri ibyaha byose ashobora kuba warabiretse, ari kinyambaro yawe ukambara nk'uwisi. None ugiye kuvuga ko Imana ikunezererwa, kandi Imana ivuga ko uyu mubiri ari sengero, ari inzu z'umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bene data, by'ukuri nimuhinduke pe. Niba twakire Yesu Kristo mwami n'umukiza, dukwiye kumenya n'ibyo akunda. Nta byo kuvuga ngo akunda umutima gusa, ngakunda umutima gusa. Bakababesha ngo Imana ireba mu mutima gusa, reka ndakubwire shaka Imana ku gatwe kawe. Shaka Imana ku gatwe kawe. By'ukuri. Mwene data, shaka Imana ku gatwe kawe. Haleluya. Nuyishake by'ukuri, kuko uwo pasiteri siwe azagutwara mu ijuru, nta juru afite ryo kugutwaramo. Nawe azabazwa ibye. Azabazwa ibye. Kuko hazagera igihe amahanga yose akoranizwa hamwe, azajukumira buri muntu arindira ubwo bamucira. Bene data, nimwihane by'ukuri, nimwihane muve mu byaha, mwihane muve mu byaha, kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Yesu Kristo araje. Niba udashaka kwihana ubu, ntabwo uzakwihana igihe uza wavuye mu mubiri. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Yesu nashimwe cyane. Nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Abantu bazababazwa, abantu batazaba bemeye Kristo bazababazwa. Nk'ubu wopfire mu byaha, woshigwaho abakoze bibi babashira, kandi harababaje. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ikintu igushakaho mwene data, nukuba umukristo nyakuri, ukareka kwifatanya n'abiki gihe n'ibyiki gihe, ukareka kwifatanya nabyo. Nimba uri umukristo, ubu umukristo nyakuri, ureke kugira iki, ureke kwiyoberanya. Bamwe bakubona mu rushengero ngo uri umukristo, yamara ntibazi biriko birakorerwa iyo muri wewe. Ntacyo bazi. Imana yo mu ijuru yonyene niyo irimo irakubona. Baragutaka kuri umukristo, yamara Imana yakureba muri wewe ikabona ahubwo wewe kweri ko no kuguma ku isi atakamaro bimaze, kubera ko nta musaruro irimo irakubonamo. Harabo Imana yakwiha amaboko, bagenda Imana yarabavanye amaboko. Buriya kuba Imana igaruka igatuma abakozi bayo ngo bazi bakubure ngo wihane, nuko Imana iba yakugarutseho irebe ko wahindukira. Ariko mu gihe wanze guhindukira ngo uve mu nzira zawe mbi, Imana irigira burundu. Kandi iyo yigiriye burundu, urumva ikintu kiba gisigaye ni guhonywa ukavanwa ku isi. Mwene data rero, wewe ukiri muzima, wewe ukiri muzima, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ni wihane, ihane uve mu nzira zawe mbi. Izo nzoga muzireke, ubwo busambanyi mubureke, ubwo buryarya n'ububeshi n'ibiki byose mukora mubihagarike. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko Imana niyahaguruka, izahaguruka ihagurutse. Kandi rikirababazwa n'ukuntu abantu banezejwe n'ibyaha. Abantu banezejwe n'ibyaha ntabwo barimwo barashaka kunezereza Imana, ahubwo abantu banezejwe n'ibyaha. Yesu nashimwe. Reka ndakubwire ngo nutihana ngo uve mu byaha, nutihana ngo uve mu byaha, Imana izakurimbura. Tugiye gusenga Imana. Niwe n'umutima wawe, niwe uzi ibyo wakoze, niwe uzi ibyo wagendeyemo. Tugiye gusenga Imana. Mwene data uranyumviriza, urashobora kuba ushaka kwihana. Tugiye gusenga Imana, kandi ndakubwire aho uri hose ni wasenga usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Haleluya.
bamwe mureke kugira iki kwibohera mu byaha. Satani n'umwanzi wanyu yazanwe no kwica no kurimbura. Nimwihane kwera ku bwami bwo mwijuru buri hafi. Tugiye gusenga. Uwera Mana nyene icyubahiro ndi imbere yawe nsengera abana bawe mwami Yesu, nsengera abantu bawe. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndasengeye uyu mukobwa, ndasengeye uyu mumama, ndasengeye uyu mupapa, ndasengeye uyu musore. Mana waremye ijuru n'isi, barashobora kuba baragiye kure yawe ariko bakumva ko bagaruka. Haleluya. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwingiza imbabazi zawe zibabeko. Ndakwingiza Yesu Kristo amaraso yawe y'igiciro yongere kandi abezeye imitima yabo. Mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti. Mwami Yesu, ndasengeye uyu mukobwa yikinishije, ndasengeye uyu musore yikinishije. Mu izina rya Yesu ndakwingiza data twese imbabazi zawe zibabeko. Haleluya. Mana waremye ijuru n'isi, niwe wenyine ubabarira, niwe wenyine woza ibyaha. Ndasabye mwami Yesu, genda mu mitima yabo, imitima yabo yeze. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze data twese ubavane mu gitabo cyo kurimbuka, maze ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, haleluya. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndasengeye uno mupapa, ndasengeye uno mumama, ibyaha byabo mwami ubakureho. Haleluya. Ngo nubwo ibyaha byaba bitukura tukutuku, urabihindura bikaba umweru. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwingiza imbabazi zawe mwami zibe mu mitima yabo. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo w'Umunazareti, ndakwingiza Yesu bagire neza. Mana waremye ijuru n'isi, urashobora kuba ufite imigambi mwami yo kubahonya, ariko mu gihe data twese bagusubiyeho, ndakwingiza Yesu Kristo imbabazi zawe zabonekeho. Mu izina rya Yesu data twese ndakwingiza mwami, ndakwingiza Yesu Kristo, ndakwingize ubagire neza. Haleluya. Mwami Yesu, abangaba ni za ntama wajimije mwami, nizo zigarutse Yesu. Ni babana b'ikirara bari bagiye ariko baragarutse. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze ubakire data twese, ndakwinginze ubabarire mwami Yesu, bagirire neza, bogeshe amaraso yawe y'igiciro. Mana waremye ijuru n'isi, bongere bagaragare neza imbere yawe. Urakoze mwami Yesu kubabariye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo w'Umunazareti. Amen.